esigodlweni mina ngaqale nje ngangena ngayithulela ngiphakamese kunama-warriors ngaphakama ukuthi okay at least la I know ukuthi sikhuluma ngani. Going back to isigodlo abantu babe nento ethi uzosilethela yabo ngangiyibuka laba baqathi bazotapa kanti akho kwadwa beyezela indelani bazobuza yabo ayikho. So ithema isithi warriors yasisho ukuthi silwisana nje na any form of ilentoza then ayingaphaphama ukuthi okay sengiyazi at least but nakhona engathi nje basiqala ke manje nje beyihlukanise kanje open mind ukuthi sineyinkinga nathi self. How are we going to deal with in-house yethu kuqala because ngiyibone lento uma kuthiwa siye enkantolo ekhesini ethize avumbuka umuntu unekhesi yakhe yena self uyabona. So kube ngazuthi manje siyadraga makubani kuyaphuthuma makubani hayi iqhine ukuthi engazuthi i-in-house yethu kungenziwa self introspect ukuthi okay thina self ezithi izinto sidila kanjani nazo njoba enesidila nezabantu ngaphandle. Asikwazi kwangempela ukulapha ngaphandle ngaphakathi kulinyeke nala ngaphakathi akwazi phela mase upholisiwe wena usuyobhibha njalo okokuqala vele ubhibhele endaweni e-wrong. So uma sikupholisa phola and two angazi sizoyibamba kanjani le eyokuthi ziyakwazi ukweqa nje izinto angangisiza angakusizi wena mhlawumbe wena ngeke usize uyena uzosiza umuntu but akangabi nezono singamzondeli leyo angazi naleyo ukuthi una kulapha lokukhulu yabona ukuthi okay uma ufike eqala usizo kumina vela akashonga ukuthi uzosiza sonke. Uma lifike kufana nasemsebenzini mawuqashiwe waqasha umuntu but ke dlula ke lapho ke and kungabi negrudge. Mina ngine worried ngathi nje self I know ukuthi sinama project ethu that's why mhlambe kuzoba easy mase categorize kanje ukuthi okay siyazi ukuthi lo ubani nakhona akube ne time frame ukuthi sazi uma unento yakho yenzayo uyabo ukuthi unento ke oyenzayo ke mhlambe yayimile before even sifike so that sizokusupporta kahle unga hijack iproject yala esigodlweni bese uthi nami ngine it's early kusaqala unyaka so yonke into fanele ibe open ibe in public. Uyazi phela ukuthi nginelami iphepha alishayisani ngenza sure ukuthi kube clear ukuthi I'm glad ukuthi lesgod mina ngikhuluma ukuthi ngesgod ngangifaka istory solo sekuzovula amehlo ke mangikhiphe lami bese liba nezindaba zala sengenzani you understand akubulawa ukuthi unezinto zakho but kyaliwa nokuthi ungakoteli eyintweni ngoba uzokhona kodwa ozokuluza in between. So mina iwari yami kuthina anginankinga nama projects fine iwari yami kuthina end up si-computer nesigodlo end up si-computer nama projects esigodlo and ama warriors. So mhlawumbe masingase siyilungise lapho ukuthi siyilungisa kanjani kuthina kuqala awukwazi ukuthanda ungathanda kufanele ukufeel ukuthandwa la ngaphakathi kufanele ukufeel uwamukeleka kufanele ukufeel ukuthi bayayazi ba well aware ukuthi mina ngenza ini phela kwakho ke ungabeke ukhulume ngoJanuary into ya June bese utshela ukuthi izohlala engqondweni yakho imali uzoyazi mase uyenza bese ngasho njengoJanuary doesn't look like that yabo asibe nje in pace with isigodlo enesi ngeke ngithi siyikhandle nje amen eceleni and then bese kuba khona thina umphakathi so siya report country ukuthi we can't njalo thina as umphakathi senza nje so ayikho vele ikhandle ngaphandle kwabantu asikwazi ukuthi sicompete with the project esigodlo nama warriors kuzomela kube nebalance futhi uma kuthiwa no yazi lento yakho yinhle ungakwazi ukuthi uyenze kuthina asibulali into yakho angazi mina mina ukubhalela isigodla kungiqedanga ukuthi ngu-editor asibulali
ngaze ngamtshela yena ukuthi awuma ungasho ukuthi nginephepha lami because nami ngiyifuna igrowe lento yokuthi isigodlo banezinto nje bayimele yabo kungaze kushiwo ubusiwe yabo cha yabo asibulali into yakho but sikhulisa lento wena ongene kuyona wathi wena uyayithanda sikhulisa yona asibulale so mina yami nje into mangibuka la ukuthi awunaze nangishiya beningasho ngani yabo okay fanele singomboze noma sekusiposa incwadi ukuthi woza uyayibona yona yabo and mina ngifunde nokuthi benginento ethi mina uma kuthiwa kuyahamba ngazi ukuthi angiphumeleli othi ngithule ngingabi distraction yokuthi ngithi angihambi bazolandela abanye but athi ngizovuka no let us know yabo uthi uthini ungathuli ngoba uthula sazi yabo so sengakwazi nayi guys angiphumeleli la and then kodwa kumina ibithi into maye ngathi angisho ukuthi khona nabanye bazobona kulo yabo hayi ngoba bengithula ngoba understanding ukuthi but maye khuluma ethe isho so that sizokwazi ukuthi kwenzakalani ngawo kwayimanga ngiba free ngayo ngikhona la no hayi angikho la so ilo balance ngifisa ngathi singabalance